I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Sini papa be na upe biasha. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Sini papa be na upe biasha. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Sini papa be na upe biasha. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Sini papa be na upe biasha. I'm on Sunday, we no baby. Kumawood TV. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Kumawood TV aba. I'm on Sunday, yena yedimu. Right, I was Yamamo Ajo na Yamakwaba and Famra Sinopi live on Kumawood television and a da ukiada midweek, and of course the 24th day in the month of February 2021. It do say na adwumayefo nije akra ho fisen chekura musumu no so de ami adoma fa 31 ntie chekura by Friday de na we say enema esisi enema esto yemfa na se emfa emma wa wo hweyen o my Ghana ni wi ase nyina na afi yemfa bi nso emma wo se wonya botre eto afide ho na wo twemi de Michael Nana Adumakon say Mike you dey know Sinupi live on Kumawood TV, live on Facebook Kumawood TV. Okoha o like na wa share na wa drop comment on nya bi akenkan e de ama san so na we are live on YouTube. Nene yibenyamre na yedi enkomo empanifo ahodo eno bedi nkomo e wo fia ha on the show. Mene kokwakuafo empanifo on my Ghana National Cocoa Farmers Association empanifo bedi nkomo na say what say cocoa beans no. In fact, omo ede akoma kratifo na to cocoa no. Sika aba de bema anase de bema akuafo no aya asem. Sika ne ma cocoa no to kani de ko. Anwo so ho. Ede en na ewo se yeye. Cocoa wonsem sen na esitie. Me yesi ana ma chemi nuanamo a mo sahwi tutu akontomra bodi sahwi yoso sahwi dwunase ne asankragua ne de ade a moneji show ho pa ebenyamre na ye ne empanifo no adi nkomo sanso on the part 2 CEO Edema Health Facility Regulatory Agency Dr. Philip Bano and security analyst Nana Agri Ishan and social activist Pafmok and so be kan ho na yetumi atwa nkomo no so agentre 0202668464 0202668464 yen twa homra ye ba wodum say vaccines no first consignment abedru yaje kuma se for de ba enkran for de ko
takwade de ko 16 regions no baby ade e ko na mo Ghana fa ya se kasa dodo kasa ye mpene ye ngo wo be wo me so mewo ye ntwe ahomra e ba e be nyamre na afi yadi enkobo ye ba sesia Oti animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o wa me ne wo kasa stroke a che no wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me ne da okay kwesi da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana me nya adwuma na efie da wo beto me yawa so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda wada fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini mo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu say ebeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam wusika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw well all pia we say free mu why the den nti be slower we na fa kokko we film na say dia wa woni tua wo fa say no mo ma ye den ma menti we we na wo yere na mfa nkonkoye diguma na ma me why slower ebusa yenko nkumase na mo nkumase Oh, it's been a long time. Oh, yeah. Missy. Minia, obra kwantu ya o. Semina na ma ya nke twene ni ahwedan yo. Na bisu ya pani asoma me. Semina me pada ka. O ma se afamara. Na me so ya chini. Ye nya da ka yi. Yeah, Nansani. Nansa mo na mo das wa. Wo hia me de woni problem kra. Wo beje di se me free Dubai betu Ghana. Ana me na na kwabedantwi. Wo to na nanom ansia do. Ni eje yi ni bo me so. E wa bre de me ni kapre. Odu obi na kire me Gospel casket shop. Ah, e wo kuma se labor hire. Me ko ho no ma. Anu mo sa ni me yes kan hye yo. Wo de bi ntwa no. Misika ya di ma me se me papa no. Iswa abezu ya se me ambulance. Na me sam fe de be da no enka ambulance ani de be dan ho omo ambulance service into any problem kra ani na de here ni se ubenya sika kakra bi di ato ase you know say kuma stay by plan no ye kwena mo kwatira wo some Gospel casket shop here ye wona ka mebere te se de mo hu ni na Gospel casket shop ye wo kuma say in front of New Town ye di labor office na ben Gospel casket shop ana we are the dealers in quality local and foreign caskets. Right, I was yes sign Elwajo near Makwaba. It goes so ADM come aha Kumawood TV. Again say 0202 6684
0202-6684-64. What do you say, Enra? Yamiadom Council of States. On penny, Enya Ajama Tumuma, Ombutu penny for. The president has made it clear. Say in his second term, Professor Mutuno Fuye. Now with me, Edumano Amana to me, Abwa. COVID-19 vaccines are in the country, and we are expecting, say, somewhere from the 2nd of March. Especially at the Ghana for health workers, executive, religious leaders, and after the media, to me, I will be over 500,000. And I me by already most 20 million. Na the Ghana for. So there was one. It drew her. You be so we to now chap of radio. Now I was a war. Now also well, health workers no in the year over 800 and among any nurses and qua emusia and a free moon. Until who be here say ever na ebe to me a hun ye said the beboa na nema etumi awie mu die. And some of the adults no we nyamre na ye di ho enkom fa je chane bra na nyamre nkenkan emfa emma ho ma beja fo no atena se aka che say ni ye di nkomo okuku akuafo e di emu pa na the national president e ma Cocoa Farmers Association of Ghana nakofa ura anane boating. I believe I'm right. Sana na yakwaba? Yeah, Jamira. Bibi abako dia. Nyanko na da Roma. Yenso yeni na mu. Wo efe. Medas. We said ni kama pa. Medas pa. And then treasurer national as a sikani nyina on heso. Uko kuafo sika wa Ghana nyina no. Ono ena heso. Madam Ophelia Tumesi. And so ayima kwaba. And do people go there? Very well. Go for more fresh. Na mamisa say oh kuku there. And I say just switch in na we treasure. Kuku. Oh they are not fine. No ba ko driving. Asante driving here. Oh okay. Okay. Na no ba kon so tebum. Tebum. Oh okay. Nti they are no within Asante. Na Mr. Nanen so me so mefu no am say media ndi so kakra. Okay. Ba ko wotepa. Ufri akwasi ase. Cemetery wa binkum. Ubon se ankefu kese bi da we kwa akwasi manfo kwan mu ho. Wow. Sa kuku na asase ni nyina ya media. Ko Western region ko bi afre ho no mo sikane asem. Sikane asem atigo din pa. Yeah. E hon so we were full about 80 acres. Wow. Yami fu 80 kuku fu. Tepade no 56. Oh okay. Acres. As you come more ko be 140 be to 150 acres. Timi ye adwuma pa o mi sa no. Nanka isusan de ne ente association na say kuku akuafo akom ho bo. Yeni ko maketua bi e wo ho. Since when na kuku akuafo enya sani so adehunu say mo kam ho mo Ghana. Me da sipa me chia atiefo mo hwe ye nyina. Na sania esitie na no kre. Year 1979 na yamam panyi anansi onya ne baby call Flight Lieutenant Jerry John Rollins. EFRC Breno obeti ekuo bi ma ekuafo samre na miko school na papa nso we ekukuku ani. Okay. Enti yehu se ekuo no no friend Cocoa Coffee Share Not Association. Ekui abba betna se emfie dudu ni nso kura 40 years ekwem. Ba yehu se enya any positive impact ewe ekuafo so. Ebi se adwuma bia mu be yeda won a woye no se de wusiye no na ma adwuma no enipa ni je ho. But empanyimfo ewo se akuo no mu a wo mbeboa ama adwuma no ma demonstrate ama na ya akono no wonye eno ne ma yehu se da bi ekuafo nso ye adwuma che ya bre ye na nanu bebre ye adwuma nenso kuku ekuafo de bia ye tede ye eno ye dwin se and ye Cocoa Coffee na Share Not because nkuto wo ye ni nafu coffee so o man kura se ne wa ha Cocoa yi na wa ha nanso ye hwa Cocoa yi emo aye de ba no be hwa na aduru siri me kai hotel bi eso mo sia ema eyi o mo renovate ye e wo bole Cocoa so ne ye de ye enti sa no ma we nyina de entia enti ye hu se ekuafo no so ye yi edwo ye nkan kone mpuntu ye beba ya setene mu no ani ye Cocoa bodu obu na ni kure efiri ho
Oko campus kokoshi nso so sabio ekosiri enti ye hwesa ade na na yesi da bi yentumi enti 2016 na ye ya dwen se ye betina infrase na ye frase no ohene baako na anu ya wanya ne baby ko ye friend na na numu at the third upper bench upper dura north ena ye keka ya adwene bo mu dura north ahe ewo sikania sem pristi achi o efre kutukurum jampre mo area ho eho ne kuro no free ase enti ye keka ya adwene mpanyimfo no bebre ba ye keka ya adwene bo mu na kire se esese efre ase na ye kokuekuafo nko ade efi se dwumadie bi ekoso owi ase nyina no adwumakuo no omu ye wo mu enhyehye ma eka wo mu okọ ye ba se konfo no chia eye health at the institution na ye wo nurses ye wo medical association ye wo gynecologists ye wo dentists ye wo we eti ku bia ye na adentina kokuekuafo ye tena se emfiedu koko ba wo man mu no 140 years ni wow kokuekuafo di hia buburo abesine eti da bia bekeke ene ma ye frase ni ye frase no ye de botaye mienu ene si ye ni so se ye ni aban no ebeka botaye de di kan se kokuekuafo nya pension scheme okay na fe bonus na wo de maye no ye de sa bonus ni bi ye de sa bonus no eye health insurance the support to national health insurance no said ye be ya ye kokoku ni akọ hospital and sister otua hwe ni akase we dey cover we cover e be boa motivate yen ama adwuma no yetuma the comprehensive health insurance good okay enti ye dwen ho sa ene ye yes da bi ye de no be ye yen botaye panti pamphlet na ba mo se wo benefits also and no ma ye di ye adwene to so a ye yes ye be ye no eno no na ye be ya yentumi frase say ye just like that because aban bia ba akuafo ye ni ano obeni no opeye kokromoti a obeka nsem bebre wo wi aye ntenenka enti sa na te de ya adenti na yen kokoakuafo no yen fade no ko parliament na yen pass no as a bill na de ne na ho na enhyehyeye na ye kama ye hwehwe mu abehu say PNDC law 81 no a mandate cocoa board 36 years back say onyen hyehyeye no ma kokoekuafo eye pension scheme mewra ye hwe mu a na ye tro letter de ba boahen ho boahen edu CEO oh ye ho no ma no ma Dr. Poku reply letter no say me wo copy kra wa hasisi a an yekuo no say eyi na ye no ene wo mu di tonuro ma ye ne ade nti wo mu ntimi ene yenko ayekuro no enye bibi bonus na yen omo tonuru masa ede guye koko so koko no how many people na nya enuro ni bie enuro so ba ye the political ade na control if you say yen koko akuafo ye challenges no miura challenges no pa ni yen how on say koko akuafo so ahwa yen problem pa ni say ye ni kasamafo if you say what saying Cocoa Coffee Share Not Association. Woman as a Casama yen, but Cocoa Board of Way workers nibby, any award winners bear me and Sebi, and what you woman cut a woman a barney a free woman called Tenase. Meanwhile, yes, small interest. Yes, yes, small holder cocoa farmers and a cocoa punket one. Young yang na on my way, so at the back woman say, ye need corporate farm. Our government na koji asase da baby e na wa fa nipa e na wo mugum no odo koko no e na wono gi kwa akoton e na ye ni company farms a wo mu so ye bie eye small holder cocoa farmers ye nia ye koko nkitinkiti ya na aban boa no na wo de kwa ma no ne koko yi so ye te a aban boa wo pe e na wo de to so woni koko shi kotena etokrom baby a ye betua ni sei eno an ye ba ye nkasa wo ho na wate se ya ntu koko mu ana ya tum kituwa mi na sister fie busa bra kwa mra busa sister fie say sister fie wate se koko ya ntum wo se na bra kwa mra busa ne ye be ne de wo se ya ne ye wo bibi ye ye ni tumi bi ye fi se ye sigina ye fa koko ku adwuma no ho a ye small holder cocoa farmers a ye bin
producers no yemfrɛ yɛn mo no amo no mo kwa fu mo kwa atikoko hata e de kwa event say yemfrɛ mo masa ba me nkyerɛ adwuma no who want to take decision mo ɛna me ka sɛ kokoshi sa group ne ɛne award winners be mienu bi ni yakun o ma bom ni yɛde goma kɔ wobɛhwɛ ne yɛde asɛm na ba sɛ say dia take decision woni hwee ka okay ma me nko unia ba asomra Ophelia yɛnhwɛ mo membership so far ɛyɛ bɛ sɛn that's what 20 cities no members ni padodo a mo ni padodo ne de akuafo no ye dos ye twem 400,000 now members are register wo 400,000 there ye twem na me hwɛ mo objectives no mo yɛ sure sɛ mo share si mo timi achieve objectives no but I na mo de tikuo no mo share sia besi ene from 2016 to date mo timi achieve bi because me busa ho e de aba se ekoba ne se na kokoko kuani obati kokoko be hata na ode be kwa koton na yesi busika mai so nei so obi dua buru na ode ko market a ye to na etua nika mo de na de na wo se basa se asama wo busa ide udi busa na se de na papa ka no bibi krasen aba me de me nti bi da se e beto ye kokoko wa bra ye ntua ka intense wo ho mi hu bi da na me nti so bi kra da because ya tie kokoko a ye mfa mo obi a aban ya na e de ma no na kokoko bodu fo ada ya no aye yen hyehyɛ e de ama yen na bibi aba afa de ayekoda na akɔde ade akɔkyen ya eto ye kokoko a ye se ye ntua ka se wo hwɛ se de ade de si kɔ a e den wo so hwɛ kokoko a me de bia me ka me se e ma dodo na dua kokoko e ma dodo na dua kokoko ba wo hwɛ se de ade na sia ya akatua mma na bibi mma na papa asefem because ukon krase a na hu say yes ye huna ma no ho pa okwa fo wo ye huna ma ndi se no mama stop na never but se no omo a ebia omo ho enso ma kwankro no e na mo ye omo dan ye na association no okay afi ye ma loans pa oh okay na ye bua kokwa fo a opeso ye no kokko yie na oni bibi obetimi dia ye ne ye enti afi loan na ye de ma no na nye sika nkwa na ye de ma ye hwe se obi wo ho a wo hia se odi enuro esiesie ne kokko no woni bi kokko bodo so edi nuro ba obi wo kra na no nuro dwom abedi nkrofo kakra bi nsam obenya bia bia to aba ko sei akate master to aba ko nipa 8 na eche enti ye fa adwi se akate master ba ko no yes nipa nwotwe meme ho de ye 10 na ye cha akato bayi ba ko pe but na me nko ho because 10 no be ko no ye de ma akra de ma konku na etwa ye de ma konku ni twa obi a woni mu no na ode ade rubber achechere so na ode akosi ni mpetifi e drain so ye poison ode akosi mpetifi se esakra ha ye ya feze ya kwa hosan so ho enti nakofa ye na dwen se koko eye business enti di enti na ye mo koko akuafo no na ye ma ye nkọ omo eton no ni ho ne ye nkọ di enu papa ne ye fa ma ye akuafo no nyire no ho fa na adwuma na eduru bre bi a baba betua na sa emfa so papa no koma aban nti ada na asam no mo ni abren ye mpanyifo ne tena ase hu se ya me ani amre a koko kwa na ekofom okay kwa na koko ekofom because enna nkwala no obi anya na dwe so be kono akwa kodo koko okay afuo so hwe enkran ne kumase a hwe se nkwala ne nam kwan ho ye won sase so bu nkrase a e wo se nka ye do na nka koko ye ka se koko ye se Ghana e se koko kuta Ghana e di nti na ye moa e ma Ghana empeja enti ye ya dwen se ye boa e ma koko adwuma ya akono a e be me nkwala e gina kwan ho ene obi a wonya adwuma se me nyi adwuma no so be krase aba be ye adwuma na adwuma wo Ghana adwuma ne se akono se nya akono de nti nya akono ne se bia ne se ye ya ye ntwa ye kai abusumi nan ne abusumi numu ne ye kwe ye ntwa ye ka mo de koko na ko ye de koko na ko bere sika e ho sika ma sika na ma ye de koko na ko sika na ma enti so adwuma no akono ne de nya akono o ye de fa ha ne akosi ha ye de fa ha na fa ha enti adwuma ne de ya na nya akono right awusia yegoso edi nkomo ye ne koko akuafo a ewo oma Ghana mo kabo muku president ora ana ne boaten na afi ne treasurer Ophelia Tumasi na ye ne omo edi nkomo na sei akuafo no esu omo su wo ha no wi afro madawro mo nkabi mai osika na ma wo ma menchia fifi
when I 8 brother me chia pa me say who follow ye na yen sere say kokua kuafo no hia pa ye di Valentine Day yes chocolate no so yes kokua ni ye de ye yen fa gava enye chocolate na yen hwe kuafo yi na ye de wajen tell 0202 6684 64 0202 6684 64 run ne fire from kakra se obi edo kokua no eba ekwan be no first one na kokua na akodu kokua krachi ho yeah that's it I'm say wo ka ba bi na me pese me bo ho kakra obusa say if is abra ye free ku na say achievement ni etima achieve bi yes if you say yakopa wo pension scheme no be a pension scheme na eba into existence no be mu say aban na da bi yakopa papa intimidations are yeshia no wo mu no be about 50 people afo na din sisi a me ka ebre me ne atenka FM o ti wonim me o mbusa say onim no na onim okuafo de ye o asem no so we bia wontie ne ye ya challenge ye ho pa wo ho no na asem ni nyina ne say kokuakuafo how ano den ni nyina no ye nim say cocoa board and then ma yenya aso na say de wo busa no minia ansa no obi be ye kokuakua adwuma no wo hia asase if asase ye kuya na yenya no soro ye na asase so wo be kwa kwaje obi asase sika obi tua wo wia onwie yo wo be do sabre ye sin kwa ye do adopa ye nua kese na wubu wo wie no waji wape koko na waneze na afi wo di atu abetim na watiti koko na do ho ama koko na nyini ansana wankasa wate aba edwaman so wo di akoshed what pepe wo boto di akọ ansana wo bi krachi ni nato na process we mu no masa ade ba ko a ya wo ku edwuma mu wasori anopa yemfa se bia nka me yire ne maami na me se maami sori me enko afuom ansa na onu afuom ho ne hasuo ensuo bebre afo atade na wansene di wachi masa na nyankopon amfa kwam na uyi fa ho kakra ha wo anwansana no wa wi abesa befie we nyina yensem ano den pa kire se kukuku edwuma na enye bete se ye wo bibi e friend climate change e bi mu te bia asesa wudi koko ni si we ni na koko yewu enti wodi your process we ni nyina obefam na se wo ye adwuma no na adigye ni mu a ye sori ye si ye sustain koko farming wo be sustain koko farming no se wo keep the interest of the cocoa farmer adwuma bia be koso a opon se adwuma wura no be nyam faso no akuafo nani adwuma yefo nani gia na adwuma koso na wa mo mani anye wo sori ana edimi no ka sai de bia ye nkrofo bebre ton wo mu nsase ebinu de ninia ye de ma galamse kura mu uzana me bo sikania sem good those area elembele good uze ehono omu edua rubber pa yes it got to the time na kutukromfo twa koko nugu ye dia rubber enne wo ho me ne wo kase wo ho ye twa tugu da enti sa no ma we nu nyina adwuma na nya akono wo busa ma mi se adentina aban ne di mfaso na kofa na ye pektim kwan asem ni nyina ne se adwuma na nya akono biem me ka bibi se especially ayi award winners se yemfa ne se me no te hei enkrofo bi ama omu industry ye nika na akono ankwala ebamu yemfa obi te sele win Shatawale ya no tia se sie se Shatawale betwamu se sia ye nyine be sore atubrika akɔhɛ adentia wo mu ma adwuma na ya akɔno aye nige eti akɔla bie peso kɔyɛ fam akɔla bie peso wɔtɔ nwom so ba kokɔ adwuma yi akuafo afi bia aban boka na opɛ nipa ketewa no di sika kakraka ma wo mu wɔde ma wo mu wie wo mu biem sɛ obe demonstrate ama adwuma na hu sɛ adwuma na akɔno emofra mremu no onye efi sɛ adwuma ni future bosia na maami kai ye ni ADB fo aye nhyehyeye a wo ma ye bosia a ye friend koko loan de makuafo no minua emrewafo no bebre koko no bebre ye inheritance ye gifre ye nanamu na ewu ene ye de ama ebinom
minua na ebinom ya mmerewa koko no ono a wontimi no eno afuo no kura wo de ma enhweso a enye ono so woni sika yona nso ku no enti wan na bekwa akwa ye adwuma no enu nti ne ma wo mu sa koko loan no se de be ya koko loan no wo mu de bi bedudu afuo no ho na wo mu de bi atwitwa nkrampan wo de abopa ne ya ma wo mu nuru aka ho no de aguso enti ebasa wo se afuo no na esan yeyeba enti wo se tambia na adwuma na okoso masa si ye pemusen abra ye bebre ansa ne nya bia ma akuafo yi what you say di bi mpanyimfo mbeka kire se si ya me no kasei ekuo no nhyehyeye ne se February, March and April si yatimi ma akuafo no koko loan no abetua no October, November, December masa ko hwe pra ya pra o me ma japade nyina koko bode si edidi si eka no efise kwani ne wo de ma no oniska wan hwe ya wontua na nyankopon cha de obusa wo mu a na ko fa nhyehyeye a yaye no ye de boama akuafo no no ma ekoso pa. Right. Good evening, Sir Mike. I'm watching the show. I'm Nana Wusu from Sefi Nzara. I think you people have to speak for us. Greetings to our executives. Okay, Nana. Executives no ate. Bia ne se ye di hon komo. Yes, nyame se orema enkwatenten na afi o man no. Penifo betimi ate ase. I say hi. The truth of the matter is that the government is not all that serious. Did you listen to the agric minister when he went on vetting? It tells you how unserious this country is. Okay. Bani say I'm pese ye be hwe hosa. But it's not ye hwe ekoba ne saying na moton kuku e de ama aban na sisika ni ho. Minia asem we dia wo bi se ayre ho papa ne bi nsida. Enti da bia ye kan Ghana National Cocoa Farmers Association enye political enye traditional ena enye mission dia me pese me kire nse nya amanyosem enye nananom asem ena enye asori asem eye cocoa akuafo asem nanso ensem ni bo wa wo kan na ya te se de wo kan ti aban nanso aban no no ma na ode ye nkoye kwese cocoa kuani ati cocoa from November to February ending ye come March o ni ya di cocoa kwa ya to the port nanso kasempo ama minia no ma frame enzawre ya okan ye committee 25 communities na awehu sembi esi wo hodie ye ko village baako miwura me ko ye ne papa baako bi na ni efra no wo hyedem na ni cocoa kakra yesi ni cocoa no kura ahia ma ne yere mo dwane yegya no ene wote baabi a ne ye fiewura a wote ne ho no ene hwe no na cocoa yi nso aye de kakra ka ye kokari ya ye ntuaka ena ye kwa na ye obi ma ye eyi ya sutire na ye kohwe ye nua no ye kwa ye ne ye ball pa ene ye so wo mu nsiesie no ho ni nware no ni nya ne kama ye kokukuru no free dem buy masa wane abo no to say chap udi kokoku ye ni o enti no kure nie what they say revenue authority for bi betumi akọ how ni nyene etise muda bibisa se what they say district and local governments no bi betumi akọ or how ni nyene bi say da ba kokoku yafo enti won yesika abase enti bibisa cocoa board empanyimfo no yentua wo muka within that period enti bisa na asema ya na muka kire mo yakoya enu na meka kire ose baako ye ni bri ya na any radio stations no ye press release baako and afei ye yes ye be press conference no ye ti ya no ma free chief farmers no say omu koshia CEO na be shia wo mu ko omu fra na kofa ye ma ye nkrofo ni bi nso bebre nso ye chief farmers ampa omu kotra omu koya o se wa mayen akosi fiada okoshia wo fiada ni nru ni fiada ni na wotwe no na wotwe miensam ni ewe skane mai kabre mai ye baiti ye hugu montin ko bisa eye buy purchasing ka wo se kane no na po di overdraft basisia wo mu no mu kase ye ko banka wo mu nyeska enti bibie ni wa wo mbetumi aye enye so wo mu di scanner mo mu no mu di ato because so adwuma no wo mu ye na kokwakuafo ma to wo mu no ma
no bebre ha wo mu bebre obi wo kura ntimi ntena ehodom ebi mu makura no say kolaya bio school masa first year of SHS for your mobekoi ebi mu so kura ma no omo ba universities first year ehono na mo yadan ekwaba mo fa mo survival masa ma me kasa enye easy who can be eyin ye ko bi de nzawra mpasaso papa ye ko na oba bi di sum e be bi ni se dia do ni dia se am wana ni ba e ko be se de na wo oni papre o de se ni ma e ko papa ye ka se ye kan e de ye compress me be na ni 3 days kwa yi free be ti akon e na ni o be ti akon e so wo se ni a ho kire si duko e ma ene o ma e hwe e school ho na o sa ban na boy o ma nkla ni bi ko school na so papa wo kwa obi fese kan se no ko mo ye to ni ma ne dia ma mo dia ko ni mo bi mo ye ko no e ko the same mincha wa no adwo misa na no ye ko ye ni papers kura no ye ko university watifie went to me and ko ne ma ni ska o ma nya bibia anye scholarship na koko scholarship no no mira well I was so din komo ya ne Ghana National Association of Cocoa Farmers Executives the national president and the national treasurer and I know mo din komo me say komo no adenya ye betana ke cancel ma tira wo ko na ya to na ye ntia kare ye ne ba beta tira wo because mo na omo ni dam so mo betumi afa tan wo ke papa no on tia se ne mo actually na so obi pata no ko jire tira mo se sanya ye si kasa no e ma wo beta se ne sanya mo na mo ye ko ko body form to go e dia ka na ka mo de mo da be free mo pe e ma ya se go tira ke ku mu enti se dia kasa ni si kwa no beta ya se no ye busa mo se enti me e dey na mo pese yenye e dey na mo pese ko and mo so mo dey demonstration statistically Saturday demonstration say there is ban on demonstrations this March demonstration ko no haya kasa and just a kasa no because there is ban on demonstrations because se dia dey si kwa no adane say ye ko ho na se na nya yakufo ne gina echi a nke be ya asem ai na asem so scholarship no munya bi scholarship no kra no ebi ni ho ye busa o mo se ho ni wonya scholarship da no fe gana se mu ba ku se ate da na sa first no scholarship na ba protocol no ma check no ma fa the scholarship no group you ha o ye tinu group be so do ka no miura miss Mr. Martin eba Odro from Wasa Ekropon also where okay Odro from Wasa Ekropon where Edu the CEO comes from. Yes, and you say a CEO from Wasa Ekropon. I know. I say the Kokobo CEO himself is aware of PCs having loaded their skills with 7, 8 to 9 kilos. Please fight for us in Wasa Amenfi East. Okay. Odro yate na yedi ho enkomo enso ewa ha. I like the discussion ongoing on your show. Congratulations, but please let the government know that they can never cheat us, because if they don't want to pay us, we know how to get our monies. How do you intend getting your money? Just to appeal, I think so. I think good evening, Sir Mike. I'm watching you from Sefi. Okay, Sefi fine. Man come here huya kabebu apa. Right. Bizane fakra so na professor. I dear me person kilos no dey. Me say ande nya ho komo. Yentimi mo komo. Unim emra na na be lanche pension scheme. Jubilee Park. Em so what is obo Mr. Menson bidin on na ye consultant. Oyinipa 7. Okay. Make up board no. Okay. Na dia arehusem wom se mra Ghana National Cocoa Farmers ye register yen society a wo bibisa yen se ye dodo be sen no ye kodu kro bi so no ye yi mpanyimfo wo bisi won pene da mpanyimfo bi o kro no mpanyimfo bi me yi chief farmer no se executive masa ye kwase bi so mpre 9 ebe bo so mienu last day no and o ma me ma kwase mom yen ko ye ko edi mpanyimfo kan ho ne ye ko ye koduru ho ne ye o se gisi ye ko hwe obi afu bi ne ye ko ne ye ko hwe afu no obi ye chief farmer watena so 12 years say oni koko oni afu na oni
ba no wage won na chema akuyafo so you can imagine this enunti na ma Ghana National Cocoa Farmers Association ye di petition e ma ban say sa pension scheme na wa launch no yem preda e ma cocoa board anase pieces anase enne ekuo bi an register Ghana National Cocoa Farmers Association yen ya be register ne yetumi eni property ya wo fata no wo cocoa ani yetumi de hye Chief farmers no na point wo mo na me ka say na cocoa shi na won kura bebre obu san say ekuo be na wo mo onim say cocoa shi bi mpo wi ase some say your baby you say chief farmer uko no dey say so no oni ko bi na say how did you become a chief farmer cocoa shi was me tea di bi da what's one tea bi da nkomo na de baramra no suni ho me ni ya da say yes ahomete ye ni ya ahomete fi minim say wo se mo bo modern say sika no be ba ndumba za beka so ba mo bo modern ya say nche koko kuafo no bi sika no be ba o mo so mo bo modern wo ma ye de ye chance ni ye nkukuo nyina be ba wo mu ho no mo de akọ parliament nokure ni o anye ni ye nyina kwa mu covid ni be kunyen efi say ye nua no mu wu ye ni wo kasai empanyimfo siri wo ya da ya ntese na opunije 75,000 Ghana cedi se sika no nko ati wo ya wabo wonye mro wono nko ani die ntimi twa community ba ko sika bo so buso me afu ye ntua omuka next time ye be hwe na ye fa course na akuafo no masa ye be yesa pa asem na homete eya because o ma je ye di ye hu ni e bobo naked aba wo mu fie ho ene na no yes we ni madana e koye no mi ntwa na no a obi de ne ho sa obaye ho odi sun e wona atade e bagin baby ameken wo de sabo no fo ha masa mi ntwa no maami bi se oni papa oni ne ma wo se ye pa ye akuafo ye sacrifice wo mu na ye ntokoko nhye no wono ne ma nyina wo mbe edo ho be ma te se de atrebo akodua di ni trigi akere mama Ghana wow e ma asante look at this wo say nya yaw no wo kasa firi mu fifi wo ha wontie bi anu wo mo ba akese na wo mo tete wo keka mo nya na muntu na mo ba I believe say mo ba ne de say aban ba na say cocoa farmers we are a bit better off than previously e bi bi atwem ba say ba koje ana mo say ebi so si dan so say ya to cocoa ni cocoa na ba boso na yentua naka first time so ni ohun bi da wa abuja ne cocoa akuafo empedifo na edi nkomo nsem ne pe benyamre na enmo di nkomo na ye bie phone lines na to mo so akuafo no dodo no a mo hwe yen ife yitini bencha timi afre na yetimi so ehu ohawo ne mane a mo komo mo fana wet mamemra mini aba ofida odi odi twato amakoko akuafo mo tio de mi di twato amakoko akuafo a o mo tie me se o mo ko makoma nto mo yem because eni ma e koso no eya edien nya aban we o aban ya woba aban ya woko ebi anya mara ho sa na asem obi e for parliament me be kan na mi su dia na se meka na ye mpanyifo ni bi ka se kokwa akuafo ya ho kire ye nti sa bonus na o mo de mai no bi kali ni koko kra na o kali ni kopa e kakra bi mo akọ kali eni ba ko ka kire se de bi obi ni ho a ni koko be ye ketwa ko kali kire se e ye ba doma west mp ne ka sa asem no oni ketu because no SMP oni ketu obi koko enu bag ya won ton da matro class kakra bu aketua bi bara ko no nya even 50 cities kwa no o de kwa kwa bala ida ko ma yan convert ya o convert no ko health insurance ma ya okay because obi o ha ko kare ni koko na eye kakra na ye boto ba ko but o kare ni kitua bi a bonus no onya okay so ndo mo na no mo fanye health insurance okay obi akọ hospital go the free because yen January February March January February you koko na asa ebi ni so bi o kapre ba ko eni ho ko na se be bi ko e ma di yare nya o so o pesika dia kwa ko ye 1000 cedis mo iba ko so be ma di bi na so the 1000 cedis mo ko so me e so ko 2000 yen munya bisa mo fa me na nya o so me o sa ko 2000 so we nya na dia mo be ko no yeah enti kokko biafo de ye huna mane ne won kakra bi ka chiro me se ye mo so ntwa o pese de ne ye ka se 6 March no ye beto na mo no ye da so krom na emma e wo Ghana ha ye kokko no de ye ni abre pa because enene 4 days obi be wu o na no o pesika o se emma no so be hwa ye ne e won krase ne de obi ha dwuma wa ya ni kokko oni bibia wo ya ka ho business bi ni ho a wo ya ka ho sense wo kofo no ba
Into say obi wa and one so you can be ama ye ni abro. I don't feel like when I say Mr. Martin you got no crack. Yo, dear me catch me nuanom say enye se bia ye nso ya twe ni kura se ye mmuga. Emunim se Ghana National Cocoa Farmers Association ye by say cocoa akuafo ye yie yo ye nkanko eni mpuntuo eni asetere be enkoso e be ba ya brabom enti ne kuro no bae enti nhihye ye bia ye ne won kan no onhwe se woni ye be ya cocoa board de o aban yi no se omoa ye na nuro eni adwuma no mu nhihye ye no na omoa na won to ye no ma no kwa ma no ne nkoji sikamra enti omuntimi mfa eno no ma me ye se cocoa board no aso wato ye se ye nkoa yen ne ye adwuma se yen akuafo ye ni wa cocoa board ni wo yankwafu man ko fa nyobae no eye cocoa beans na ma cocoa board office na be gu na so man hwe ye na sekuyo no gu cocoa kuadwuma no gu ya enipa wo cocoa board nyina ba betre fie na yen hye no so se yen akuafo be ka ho ama cocoa board fo abetfo ye so dia ene ye kro no ne adwaman eno de ene ye ntumi ene ye de ye adwuma ko no de pa ebenyamre na ene mo asan esia bio was it please my name is Idris Mohammed from Kumasi. Please know that cocoa board is under Mofa. How are they going to do something about their salary because Mofa's salary is less? Ministry of Food and Agriculture makatu ani sha and so cocoa board for semase and as omo ne mo rade nyagopon asem we pa de no problem omo problem ebenyamre omo bia ratify issue no anane Boaten national president Ghana National Association of Cocoa Farmers and Kansanso and miniaba Ophelia Chumesi treasurer at the Ghana National Association of Cocoa Farmers and the assurance is that fee say enche cocoa kuafo mo sikano and I say makoto cocoa isikano emaye no ebeba omo promise here this week Friday atomo enti I trust fee because he's my colleague and we've worked together before enti ye hwani mu say the next time mo san ba bio no enche no meba na sikana ba na asumdi etimi aba ye twa ye ho aba ye ba amanyafo no so atenase benyamre na ye no mo atwa nkomo no eso animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka cheno wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda wada fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono na kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be ko say abeye mremremre okay wo ba nyem easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold na opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi
kwau atibie tienie kwau atibie Eastern region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwau atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piao well awol pia obusa say ifiri mu mo ye den ti be slowa we na fa kokko we na say dia wa wonu tua wo fa say no mo ye den ma me ti we we na wo yere na mfa nkonkoye digma na ma me wai slowa ebusa yenko Kumasi munko Kumasi Martin Luther Oh, nah. It's been a long time. Oh, yeah. Missy. Minia, obra kwantu ya wo. Semina na ma ya nke twene ni ahwedan yo. Na busu ya pani asoma me. Semina me pada ka. E Kumasi akamara. Na me so ya chini. Yenya adaka yi. Yeah, Nansani. Nansamu na that's why. What she am me we need problem cra. Who be dey say me free Dubai be through Ghana. Ana me na na confidential. What one na no ansia do. Me je yi ni problem so. E wa brede me ni kapre. Odu obi na kire me go so casket shop. Ah e wo Kumasi labor hire. Me call ho no ma. Anu musa ni me yes kan che yo. You dey bin twa no. Misika ya di ma me se me papa no. Iswa abezu ya se me ambulance. Na me sam fe de be da no enka ambulance any de be down omo ambulance service into any problem cra any na ye here ni say ubenya sika kakra bi di ato ase you know say Kumasi stay by plan no ye kwanam ko kire wo some Cosway casket shop here ye wona ka mebere te say dem hu ni na Cosway casket shop ye wo Kumasi infantry new town ye di labor office ne ben Cosway casket shop ana we are the dealers in quality local and foreign caskets. Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV amansane yena yedimu animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na efieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda wada fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom o sa glue an kasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no wo be ko say abeye mremre okay a wo ba nyim easily piao so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam wusika na ayira na wohwe
oja pade bi na obi enam kwa bi so agye afuru nsam utu gold na opese onya emwa ana se ebi akontuo enema ayeden ama wo oba no oda so jonso ana se akontuo enema ayeden ama wa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piao Right, Yansan Emma Makwaba and Famra Sinopi live on Kumawood Television. I didn't say 0202668464. We are live on Facebook. Okoha, like and watch Sanso and on YouTube with me and Dinko more. On your father's Nancy, a Benedict a president, Patriotic Youth Movement Association of Ghana. I don't know if I'm right. Pafmok. A social activist or and have Nana Ishon Agri, a NPP communication team member, Ashanti region, of course, senior communication team member, and or science, so a security expert, and also access with I no more about to us. So we'll be joined by CEO, Health Facility Regulatory Agency, and also a Kenho, na Yatuan Komono, so yes, and yeah, that's sorry. Na National Chief Imam Sheikh Nuhu Shaributu, and so Nanwa to me say LBTGQ. I be crab a car plus Ghana as a Nyagro, Yakuya Manfua Supi, any Avians, no, and my name Madano. I want some almost like I said on Penning and Shana Emrano. I order that on criminal act on the constitution. No, it is like a crow moon, and a chin say, and ya dear Sadi, so oh my mo. We in free war is urging the president, so I'm not to making the stance clear to all Ghanaians, say Ojitum, and I say Onitum, say Tumuntumuno, and you can say a cross war. Well, I don't know, I saw 4 hour Arabica, and then Enra, the Catholic Bishop Conference, and so almost of penny, so the baby two just said. Give for the moment right to the no mood dealer. You're a bit careful. One can't say a young going to move to mood here, and so not any paying quantity. Say a back Nasa, where be not your car. You who say the bear, a busy account. I want some Vision Rare now, yes, home could the home and come more. Sanso and COVID-19 vaccines. I be drew a man, a B, I be drew a man more. Yami had won the 2nd of March. The be answer the Canadian. Now I shall say our frontline workers. Na matu nya hoden anya da so say me a me be se nipa ne yare no me a me be nipa no me new system no abe anti covid enti se wunya bi na me be nwa be se da instrusa we nyamre na ye de ho nkomo wo be wo ana unwo questions amanfo ya se ebusa but I think say so pomani ye dia that should not be our major question. Focus will be that say ebu anko ade a ye nyina no ye ntra se ye be wo na ensama wo do so be fa ho no you know more US near the day or more the videos be by and some more can near the other some bebre you know even jamre na etimi edi ho enkomo it is believed say Ghana the enyanom but remember say Gabon and say akomo there I have say edi adwuma so I think say Ghana is part of 5 countries abibire mu a yensa etimi aka vaccines no ebi nana aggregation nana kwaba yeja bia bako de nyame adom osono da sote ase papa na MPP de o no kwasem ni ni nyame ayama oman no na wayama MPP de nda se ne de be ma obibia o mo oman mu ene nana no matrankonwa asofofo ene imam no mo bom paye de ma oman ya ye to aba asomdwe mu a MPP eba power gidi se nda se ne de be urade ba skani ho munya skani akokwa kwafoka ho oh no kwasem ni wonim mfie nan na first year na ya yesi de se be yiri pa koko kwafo no mu binu ana nde omo kasa wa ha no kwasem ni omu na na yeti ha na no omo kasa na me mpese
me kasa ma cocoa board esan se me nya dwuma wo na me bom paye so se nya me nya dum na ekuafo no ne se fata bia no ye nyema wo ye ma me no ye papa no ekuafo yi omo ana nkakra omo titi omo bo wire mu ana ye na nya me ya dum ma yetimi nya even schools a yesisi ni wo omayim kra no cocoa ska bebre ka ho nti no kwasem ne ekuadwuma so eya between pottery me ni ho pa me ye pottery ni bi so nkakra nti ekuadwuma nya de da fom efu mu ko nya de da fom enso me nsada me nsayem me stresse bibia atochima bia no ye behwe ni yesiesi ni ye na wo a wo kasama cocoa board fo no so no wo moden se wo nto anamo na wo ne ekuafo no da no bia na mmra no ne mmra no no you kasa nka kasa wo nhyia me nkoko bi se abere wato kiameka utia ka kasa bia nim bio de bi unim bi ebi nkohwe a me kan se me ni ha se me be kasa ma cocoa board na mom de bi nkohwe a bibia betimi esi nti bibi tumisi a kona ko kire mu kire no na to mu ase kire mu kire no amo we abo hin edu e mo a week is a 3 weeks the CEO no kura na ma eno na me kase bibia betimi na me kase bibia betimi esi nti omo wo the PROs be go ho so the PROs no they so stop permission from the executives no mutimi ko ebia se kontomra station kontomra koko akuafo ayo ha ye mu behia na mu ni omo ye meeting na mo cheche ni mo bia kire omo then you go to another place Gospel casket shop say nei asantemantem Ghana bia na wo na wo sie bia free mu nyame enka ho pa kire ore na mum wo besie no nko ade a say oba Kumasi na Gospel casket ona fradaka all sizes all kinds all price no so kra na form pa o perform million de ko menya de amount na otimi e de so de che no e bi so wo ye boga bi se bi afiri na pa so be sie no kama nso a ifradaka mento bi abuchiri mfamba ibi o Ghana he ya oba Gospel e betimi e de amawo Kumasi asafo liberal about e na omo ewo o pa be sie nso ye osebra na ontumi emwa tanso e na mamefa nko na yenko Eastern region ko etibi eskafo amantem ho e na papa atrase fi duada kosi kwasi ada de e Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center say utu good uye kuani kokoo no baye no emma good na utu ukwa wunya bi ana say ebia onya court case bi obi eje wasase obi ji wajafade bi oha bi da so etwere e na ha obusuani ana say bia dan bi na obusuani bi abo aware no aware awono emma ana say bema bi e na ono we sha aware asa na adwen asa akra oba bi dada no a osebra na ontumi emwa ko atibie eskafo amantam Eastern region na Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ko na papa entumi emwa eben akwaba sir ejo so bi abako de olade adum no ya mpa bo ntimi ho ye na so no ati na mi adum boko won so efe na mo efe pa so awo bi abi so say they say be essential my guy essential our top here now from kra another pa even ko kitu e bi na fi yentinsim on now can domoro on yeah tabakrum kutukrum akwasikrum unim sama tabakrum pe oh okay me tabakrum fruit tabakrum na me bank kwanta oh okay kwanta bis asumumu ni todum pa sa area horo our body watching you eti sa area sre atremu para otumu se hoye typical koku area na o hwe ekuafo ha wo mo fam ne ateti o mo namu a otumu se duru ba bi areho aban no e wo so okeka no ho areho se okuani otumu se duru ba bi season no kura na nduru koko season a eko mo fam obi wo ama ne ba ko pe no ode to nkwam na one ne manyina ayeden ache adi nti so bread wetin fifre we nyina na se koko ni ba no obeton ma wa aban no na se ni kakra wa so a ode be ma no no ode akotuatua no ho ka no so no onfa ma na areho nti me de mesra aban ne se manim ya no ontutu anamo no mo no ho modre be se no kura wom ne se scan wo ho but the politicians are using it for investment. You have to tell the truth. Omo ko this kind of bat se to mo di ba tuto koko na no mo di akoto treasure bill ni ade nti mature ya na kire se kurafo no ho eye de kire mo pa ma kurafo no nko mo hu mom na enya covid ya na nko mo nye demonstration bi ka ba hu se wona china pe no mo be ye de
omu beties Canada mom ntime dey fa na so ama na to ne regional executives ne mpanimfo ma mo da akopem o ma mpanyin se ni manim ya no amoma mo homodre no mu ntiama akuafo no because akuafo no ho amebo Bible kra se emfa ojumayeni akatu anyede eni dodo na afadi eye bone kase enti aban na wasa ya kan no credit kire no okuani a watim fifire nsu oto no onamu obi ko afom na nsu ato na abono no osu kokoi na nsu abono na ne ho awreho enti me de mesre me matra koko area amabo baby te seta be krum ama wati ne nkwanta ne South Odumpa ni bisa so na know how koko fu esi fam enti mesre se aban nkeka no ho right yes aban na nkeka no ho yankotie His Excellency the President of the Republic Obra one Al Jazeera interview on the take LGBT asamo kan ye iwia yebetie the former president late JM also so asamo a ono so kan ye on LGBT na eden komono ato asofia yenti omra. Something you said a little earlier on about freedom of expression. So I want to ask you about what is happening in your country and homosexuality, for example, which I believe is illegal and it's punishable. I mean, why is homosexuality still illegal in your country? These the social, cultural issues, if you like. I don't believe that in Ghana so far a sufficiently strong coalition has emerged, which is having that impact on public opinion that will say, change it. Let's then have a new paradigm in Ghana. Is that something you would get behind? I think that it is something that is bound to happen. And when that happens, what's going to provoke it? What's going to make it happen? Oh, it's the activity, like elsewhere in the world. Like elsewhere in the world, the activities of individuals, of groups. I grew up in England. I went to school as a young boy in England, and I grew up at the time in England when homosexuality was banned there. It was illegal, and I lived the period when British politicians thought it was anathema even to think about changing the law, and then suddenly the activities of individuals, of groups, a certain awareness, a certain development grew and grew and grew stronger, and it forced a change in law. I believe that those are the same processes that will bring about changes in our situation. At the moment, I don't see that in Ghana there is that strong current of opinion that is saying this is something that we need to even deal with. It's not so far a matter which is on the agenda. Something you I, as president of this nation, will never initiate or support any attempts to legalize homosexuality in Ghana. As a government, we will abide by the principles enshrined in our constitution, which constitution is supreme. Let me also say that whilst we acknowledge all the financial assistance and all the aid which has been given to us by our development partners, we will not accept any aid with strings attached if that aid will not inure to our interest, or the implementation or the utilization of that aid with strings attached would rather worsen our plight as a nation or destroy the very society that we want to use the money to improve. I had to cancel it because of pressing issues at home. You have a situation where the doctors were on strike. Number two, we are still in the process of preparing the budget, and there were some very important decisions which needed to be taken. When I weighed these initiatives with going to against going to Shogun, I felt that as president of the country, it was important for me to stay at home. Right. And see. It is exactly
the late JMO's kanye on homosexuality and and then exactly what the president unedited, the president of the republic Nana Akufo-Addo so kanye and ayabo ama watino. You watching now was a tino interpretation what the brofo bia kan ye batwi mu a na o de efienyansa any school nyansa ka ho echichiri mu a wadwen wo saying the two statements are the two leaders of our country emeki here on homosexuality 0202668464 WhatsApp ana ordinary testament of the benyamre akenkan e dem akọ Facebook nso a Kumawood TV Facebook Kumawood TV o join e ho a betimi adofo comment no so e wo ho nana what team penifo emi no what brofo seme de omo kan ye no mentio bigidi ese ene ye be hye dwumadi ase de na ese me chia the constituency of curriculum constituency executives MPP executive the polling station executive MP Dr. Mafo bigidi ese ye na ye body chidom e wa dwuma oye ya osamba power bio a ne eduro ye be san body chidom bio e ma na ye dwuma na yetumi abo ho dewuro yi kane no ne ma bi wa ye de toto fom enye ye constituency nko MPP the whole Ghana constituencies bi wa ye de communication system eto fom enti anyame amfefia ankanema ebuti aye nti this time round the ye chi obi bia onyere ne ho nya dwuma na de obi aye bia so ye ma nipa hu ne ye ma nipa nte na begidi se medu ha yi so mechia Ghana food na kaka wa hwefo ne wotiefo na ohene ba asembe na abetopono so aye ka wo mra ne yare ya ba ye dwene ho e kwa ye befa so a ye betimi ahwe ye ho nanso so no ye nuanom a emba oba ware oba na be ma so ware be ma ho nsem enso abebom a enya de papa Bible kwatia na at the same time no ba Ghana ye mayi mu a ye constitution so baby eni ho a amamra na ye gina so di bo man no baby eni ho sa de no ewom e ma ho kwan na ye ka asem ni na no moma ye nhwe ye se enye Ghana nko na sa asem ne kwe eye wiase afane na na sa niema no ekoso na ye maame no mo ye ne kra na sa de no na binu mo ye na ye no ye maame no ma wo ye ya no manufua na ya ba beto na eye se wo se ba na metia meka se debi eye busudie kese pa so wo hwe Bible mu kra na Sodom and Gomorrah hwenye si ya ekro mu ni na ehyeye enti enya dia wo se yesoso na yen timamufuo no yenuanom ama yenuanom mema ena omo ye ade etise ti ye wo kwan se ye ni omo kasa na omo twe wo ho free eniema etise ye ho na no kwasem se ye nim bebi so a yenuanom ye omo nyom sika free e ho no enhu pa ewiase afa na ni na ekọ omo faso nye sika ye nim ekọ omo faso omo di omo project ye nim na ehwehwem kakra mimi ye hu ni se wo ni omo eti brono bi so na wo taa ye se wo hu omo chi o tata wo eno na lawyers bi ka se omo right human right bia obi nipa ni na mabonten wadwene na wo de ka se ebi o kasa nkofo no hu bi enti wo hwe na okopa aba na wo de abono na wakunu eno na lawyers ne ka se it is wrong human right ebi a wo hwe mu kra no na say nipa no onka hu bi even oka you don't have a right you don't have a right na ebi a mansu bi a wo ne wo emiri bi nti na wo de wadwena koso so say nipa we meka sa asemu eso na me de ade abo na kunu eno so betimi asi now say ye hwe ne niam na ekoso ni na no so a makasa oman no yini na wenye policies asem oman ni yina na wo say ye solitia say niam no ewo ho na omo ye mfa ye ni hu ye enti no ye ntimi nka ho asem na fe ni yate say omo ko pass asibia omo bi office omo ko bi office omo bi office a wodim ebi o so betuto gold ebi an office de be nipa be directors be isia
no mo dey say ye beto to gold enti o mutimi fa kwa bi so no mo dey beat security for say ye beto to gold enti what did be ba wo say ye gold for they will show documents to you omo be ye nkrata asem kama enti what did nkoso security for did nkoso what did be ba ho so no mo wie dan no afi wo be ho an say o mo hyase de niema na fam wo ho eno no ye ntimi mbremu security bebre ye ntimi mbremu won bebre ene ye me magye na me kire o ti ase essence okuta documents a o se me de beto to gold enti na me si dan we but see a baby odi ade na kopie na mom se epie sa so dia esese ye bre o ma se na media ye kan me ka se ye yi politics in free na ye nsan so hu ni se esa do so po bi ekuro mu ni nti it is alleged say emimpa parliamentarians bi ka ho bi it is alleged say some trofo bi e ka ho bi it is alleged say na say won ti say soja ni ba bi Ghana haya soja ni ba bi eko wale ni nua soja ni ba aye no so ye ko che yomo asem no kwa is on investigation it is alleged medical doctors bi nurses bi ka ho bi na ye ka na ni ade ba ko idea ye mhihie pa ne say bia na medical doctor bi ka ho wo area wuti anya ye na waka ho asema na emframa mo kakra na hospital ye de wo be ko no na sa medical doctor ne ho ha o yo be mo pa ni body akun nurse ni bi wo mu bi na se o ka ho asem na se wan hwe ya nurse ni ko nya wo be mo pa ni body akun enche ya de ehu ye sese omai muni nan ye ka ho asem na ye brass ye brown asese ene de ye nsoso okay e wo hokra na ye fa ye ni nyedai ehu ye now what share the two personalities our video omudi omai so ba kwa video omai so ko in some of them kan ye their stance on LGBT uti on pen na ko fado de no wadwen ye wo sen wo ya se sen oyine ba Miti hey, any Ghana for a tea na no. President, asem oka ye. Me fado me so siem. Me nti me nkasa ma president, but me fa me so siem. Me nti asiem. President na sem no, me fado me nti asiem a. Asese niema no, koso wo wiase afa na ni na. Ne sanse koso wo wiase afa na na Ghana ye ka ho nti. Ya nke ye kwa na me abi krom Ghana kwa na da chin na bi sade ni bi ba be ye den e be pie ho. They no so the president account since 2008, 2018. Sa ma ho kwan da. 2018, president said it. Na ku for the kind. So ma ho kwan. E ma say niam na nkoso. Na president be ma ho kwan anka. O ma yakoko local home office. Aka be yakoko chi o mo mpanifo bi a local office no. Enti ye mo president abaso. Say president ayade e. Se go president o ma ho kwan kwa. Na so. Utie Professor, the late Professor J. Emerson so ono so no de no uti ase sen oh yene ba asem bia ba aso bia ne ne nti ase de ye no me ntre fidie so makwa fidie so akwa fidie so anti afa na mi ba betwa ntro ba fidie so that time no na ye mmere ban eso kasa no se de bi mi ma ho kwan da ye constitution ni kwan e ma ho kwan mi ne utima se o se mi ma ho kwan ne constitution ni ma ho kwan. It is true, the same constitution now, so now. Nana Akufo-Addo, ye na ye use. Okay. And you Nana Akufo-Addo ma ho kwan. Me we saw because there has been a bone of contention now. Among forecast it's excellent and Nana Akufo-Addo. The way I will see answer a question no. And on the man, even those people no, the opportunity to begin organizing themselves because the president has said a false coalition. There could be a force to change the law. Say, and if I could be come boom as a door, so don't be a sambrano. And then so far, we don't have a strong coalition on with me as a. And the answer, many to me, but say, Koyesa, Mediatum. And as a minor, we have no choice than to accept. That is why I was asking. The president in Kabebi, I said, Nana Akufo-Addo in Kabebi, I said, accept. Maybe. No, we are not saying accept. Nana, Nana, mean yeah, yo. Nana, assembly ni say. Asema yeken. Asi we asia fene na no. Se san kofo na ho din bi omo ni ana se omo nsem duro bi e wonti. That
kura wi ase afane na ya nhwe ni ya o metimi aye saa sesa mara bi o se wi ase afane na president kasa ma wi ase afane na that time no na that time no wi ase nyina age tum dia that time no mo ye ni interview o ajeza na na o ka ho asem enti na se wi ase afane na ye hweye e wo san nkofo no ho ase aseda enko Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ko wati bi na Malam wo omodia na ko ho na Malam entimi emu wo hawa mane kodan na edwa bia ye bia ko ye bia Malam sebra na ontimi emu go so kaska stop say Kumase asafu leba ma na owo unye for that kan ko ade so dis bia free mu a enya say bia e promote ewu nemum enye dan ya ewu de mansan ko mu bi kwa o sie no be hia daka etimi abefiti nipa no ko na go so entimi emu community even I'm Chow. I'm not official. I think it's the first time I hear. Yes. Yes. I'm not official. I'm concerned youth of Ashanti members in Amencho Bia, Patriotic Front Movement of Ghana, and I'm a boss, Dr. Jenny Boatin. Yeah. Man, I do baby. Sir, as some Abbasin Saint Vuma, Yena Yedi Huabo. I was here a kind of credit. You know, sir, I deal with the first time Abba Yedikan, I can't answer. And maybe by even 207. Your man penny that I could for a camera now, sound for person by your international conference or Accra or catch them pray say and yan my gun. This is studio, I resist, I'm in Crofonama. In 209, I'm President Merce so by and Robert would you a video number or share phone in reality. I'm a President Merce, you could do catch say or not dear, Nima gun and Mude one day, on so sad. Impossible. And the Bemo Manadi Hiampa is ready to do that. Or you're ready for that. President Mahama so can be the same thing. But so another name I Ghana or woman there, and now with this there. When you say you were Christopher, you were traditionalist for her, and I'm not crop for you were Muslim for union Muslim for. So soon me and say, yeah, and the Kuta Ghana fapping Muno. Sasumi and saying na and so sad and so on name. Into a no as president of Ghana and there at the time there on sad and a man pregnant that Mahama. Now the Sudri was so near Bisawa was a something or is bound to happen if only the coalition become big and become stronger. But not and then the Kurana Oka. Sir, you know, and no Kurana sign. No crana wo kan e was say one woman panyin na wo gina o man na name no and there will be a TV ya until some of us are calling the president to come out and speak to us say o man Ghana ye nyina na say ye gira be na say ye gige ne lesbian no mutuma na say yintum and it is I was say o man panyin hu ne say ye share was so no man for be kasa because say na say me a wakan ama o man no ye hu ye gina be sisi and I was so don't time 2018 obekan say onye ntumo 2018 record bed at Ghana fine but what could you CNN I catch him yourself and then you know say something is bound to happen if only the coalition becomes stronger and stronger even to the extent that they can even force to change the law unfortunately also was swear on the 7th January I catch him on my money you know say you are going to protect the sovereignty of the what the country which is the constitution. And you know, it's a constitution is to be so gay. So even though lesbian no criminal acts now, lesbian no is a little bit you can come and I'm a dear Muslim chief imam. Any other people say here quarter say the constitution itself has to be amended. We know but as the father of the land, I do a minor action and son. This is the time you need him. This is the hour you need him. Like coronavirus by. Now me know if that them. And you better so man pregnant so near Bekasa. Yeah. No be catch you say why you dey. What two men you first case you just say this case and that and that and that. Up to you say update number say 20 something 23 now. Yeah. And Ghanaians are calling for update number 1. Ghana you stand in this time on LGBT from the president. I was so my who said on minor you man I you and I am calling on the members of parliament. So far, I say, me and boss honorable Johnny Tim Fodio, Ascent South, yeah. And let me make a strong statement. And we are calling on the members of
parliament say omonye amendment about constitution. No more sisu dia say, oh my Ghana dear. So long as we live as a country, we are not ready and we wouldn't accept that. Why? Because we share your constitution now. Time now no move church your constitution. There was a lot of correction of my and our consultations. Now in Fuum, now so for now lawyers whom now Muslim mean pen for. And I'm do a minor your quarter. And I'm a for your constitution. But now we look as if say we are undermining our culture. Say, I say you to your culture, your brother say. None say, those this and a busum cross and Cassandra are dealing here, Benjamin Rassi, yeah, discussing was it. A dear Nanka community, and now say Mantam won't me boss to be a bibber upon the account was him. And now say a top woo. And rape, nay, some woman, nay, a busum. I feel your command saying, I got down and saying, I say, I was see your cannibal near so because of party. Ghana is bigger than MPP and NDC. And MPP and NDC, but two ya mamlanu. Ya nananum ya nana ya santone impenufo by time no mo do mo je to akwaje o man Ghana no. Na MPP ni NDC ni ho. Ya antem ne say, ya nyala ya sasini. Ya bondende ya den at the mayen. Mo je na mo hwie gude to wo say back. O mo say aduru me no so. Maybe at also. The baby at also. Say, me the baby make us say, they are about 2 years no. See, it mean put you been to us. They are about to now, you're more bad. And he said, I'm not the damn Kufuado. You're Kokoma, understood the basic because now he is the father of the land, the commander of the Ghana, commander in chief of the commander in chief of Ghana forces. It's a money now, and but would you say, I'm penny bet my Buddha, is it not a hypocritical talk? And I can't. Everyone's Muslim community, other organizations, Christian groups, America, the presidents will come clear. The presidents will come and tell us, I'm making it stands clear. But can any president say, made a medium? Or you two crown about a kind of this or you even if or you two crown. That is why now the statement for me, the statement they have made before is what we need to analyze and see. Say, either they agree or don't agree. The statement they've said it already. Public, but now I had a council of state in Bem. For God being so good, everyone on constitution. Yeah. And I think one of their major tasks that was here. Now it should be with a consultation with the council of state. Also, I'm planning in the council of state near the stakeholders. No, a consultation not just by my fool. So, Bob and Trabba Catra say, and on late president J.M. Samway. We said, okay, I said, we need to. Nanka Yamra, attention, they are to say. See, why is it that most of the MPs are not talking? Most of them are not talking. The truth. I didn't hear. No, Kurana and Anakano. Some of them, directly or indirectly, that is where they get their source of income from. And then civil society organizations, CDD, Imani Ghana, I'm not hearing them speaking against that is where most of Kofi Bantel and then Franklin Kujo and Co. That is where most of them, it is alleged, I don't have proof though, but that is where most of them get their source of income from. That is why, you see, you move Binuya, sorry, don't worry, next week, about the coalition income movement be. I think by the close of Nyampech, I need to register you. But see, and call my a movement I can't boom say we are not in support of LGBT in Ghana. And we are going to make sure sir, it's not just a mouth radio cine TV so I can't remember those days time and here could political vigilantism. Others say but until say you're taking upon ourselves, a petition or manpany other stakeholders or consider, you know. Don't worry. Next week onwards, good. We are going to make a strong statement in Ghana. Right. Near petition members of parliament say, this is what we want. We give them mandate. Let us see. Right. They should do what is right. Again, Channel Fabra 0202 668464. 0202 668464. You tell any above from Kratomra. Yaba. Yaba to us. Oh,
ɔsi animdia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinom be from ho se me yo ɔmo asɔfo nso na ɔmo nya ma asɔre ma akom obi wo ho amene wo kasa stroke a kye no wa ya stroke no enko malam se bra adwuma me da okay kwesi da edwo da ebana da okuo da